Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı musulmonlar, qandaysыздар, amansыздарбы? Так, туғандар, бүгін 6 май 2022 жыл, saat 5-тен 16 минут өтті. Так, туғандар, немесе мен ішке шықтым. Так, бензин кейінірек құйсам дағы бола береді екен. Так, азып папуды құйып қойсам да бола береді екен, чтобы кечке чейін. Так, туғандар, менде рейтинг біраз түшіп кетіп тұр. Ошондуктан мына привилегия деп қой, плюс 13 болып қалып тұр. Так, андемесе туғандар, мен линияға шықтым. 5-тен 16 минут өткенде мына. Бисмилlah. Так, күтөбүз акыздарды. Так, туғандар, Москвада күн салқын. Ого. 1-2 коэффициентінен. Бисмилlah, ол аузымда. Осы бірінші заказға кетік туғандар. Туғандар, подписка болғандар, подписка болып тұрыңыздар. Видео жақса лайк, жақпаса дизлайк дегендей комментария жазып, емнені тартса болады. Емне жөнінде айтып берейін. Ошо жөнінде комментария жазып қойыңыздар. Андемесе мен бисмилlah бірінші заказға кеттім. Так, туғандар, бірінші заказға келдім. Saat 5-тен 19 минут өтті. Бұл жақын лекелі да, Ферганская улицадан Самаркандский бульвар совсем жақында болчу. По-моему, мана чыгатка мени клиентим. Биринчи заказды алып келдим. Клиент МКаттын боюна мына переходка заказ кылып тур. Так, 3 минут 40 секунд дегенде жетип келдик. Короче, 4 минутада 169 рубль. Почти 4 минутада жаман эмес. Эртеменки коэффициенттин ушунусу жакшы да. Так, туғандар, өткенде бирөө жазып эле, Москвада таксиде иштеп жүрүп кантип намаз окуйсуңар көчөдө деп. Так, туғандар, көчөдө кантип намаз окуйт эле. Допустим, пешин болду. Ушундай жерлерге келип калдыңар, допустим, чекарак жергечи. Конечно, Москванын ортосунда намаз окуйсуңар, бир чекаракка чыгасыңар да, допустим, ушундай жерлерге. Жай намаз алып алып, таратты алып, кеңири мындай жерге отуруп алып, машинаны мындай көндөлөн коюп алып туруп, арка тарабын өтүп, намазды окуп, дальше кете бересиңер, эч проблемасы жок. Эми мечит жакка жакын болуп калсаңар, мечитке киресиңер. Москвада билесиңер, Москванын ичинде эле 3 та мечит бар, чоң мечиттерден. Исторический мечит бар, центральный мечит бар, аны биле, Мирамбурный билем. Мен ол мечитке вообще барган эмесмин. 1-2 жолу барганмын, а так 3 жылдан бери 3 жолу барсам барганмын, а так ол жакка эч кандай өтпөйм да негизи. Мен барып калсам керек, кирсем керек го, а так ол жакка өткөн эмесмин, ошондуктан мен көбүнчө центральный мечитке барамын. Центральный мечитке барамын и исторический мечитке барамын. Анан үйдө и көчөдө. Ошол тугандар. Так, 6-дан 51 минут өттү. Мен 4-нчү заказды алып келдим 25 минутада. 394 рубль. Тирик түнү менен өлө ичкенimiz сасып кетиптир. Так, тугандар, мен 5-нчи заказды алдым. Долгий поездка 1 saat 20 минут көрсөттү. То есть аз барайынчы, 1 сааттык жолдо примерно. Так, туғандар, долгий поездка деген жеткердім, 8-ден 29 минут өтті. 1 saat 25 минутта жол жүрдік, просто шлагбаумдан кирип, олар сумкаларын түшүрүп, ана дачаларга келишти. Бир бабушка менен дедушка экен. Короче, 1 saat 25 минутта жол. 1876 рубль болгон экен, 2000 берди без дачы деп. Жакшы бабушка экен, дедушка экен, то есть. Так, эми по делам коюп, центрге айдайсың, эмне кылабыз? Так, по делам. Центрге, Москвага. Центре кояйын. Всё, поехали.
Так, туғандар, 5-тен 40 минут өтті. Мен 16-шы заказды алып келдім. Короче, ол байлардың районына. Совсем. 1 saat 34 minut. 1 saat 34 minut. Өзі негіз 1 сааттық жол эле. Электричканын жолуна түшүп алып турмун да. Бая переходчу. 2 минут ачат, 5 минут, 20, 10 минут, билбейм, 10 минут жауат да. 3 жолу, 4 жолу токтоп өттүк да. Так, мага бир заказ берди сразу. Торговый центр Принц Плазага. Ташле болду, обратно шарга. Бул уже 17-ci заказ болуп калды. Манакей тугандар, саат 7-ден 50 минут өттү. Мен ишти почти токтоттум, үйгө келип калдым уже. Баягы 6 күндүктү дагы тутуп иншалла. Уже бүтүрүп коелу, ифтарга кеттим үйгө. Ошондо бүгүн 19 заказым болуптур. 6279 рубль болуптур, 9. Ошондой, короче. Немесе эртең иншалла буюрса, эртең суббота. Тегден каттап иштесек, базар